Akiaria hindi ya monanio mwena wa Tigoni gicigo bunge kia Limuru kaunti-ini ya Kiambu, Musyoki ni uritie arimi a waru gwitikira kuhanda mbegu iria marikitie guthurima na kurekereria thoko-ini kuona ire na ngurani nene guoka ni magetha mega ukiringithania na ire ingi. Kwa hivyo ndio tumewaita wakuje wasome waone ni nini ambao wanaweza katoa ile matatizo yao, teknolojia zile zinaweza kawasaidia kutatua zile tatizo za kuzalisha viazi kwa wingi. Tunajua in Kenya viazi zinatakana kwa wingi. Mwanene wake murugamiriri munene wa Karo Tigoni augite mari muharine wa mbere hari gutigirira arimi a waru ni magia na umithio urimi-ini wao. Kwa hivyo hii variety mpya yenye tumekuja nayo itasaidia mkulima ili kuimarisha mambo yake ya uzalishaji. Nyongesa akiongerera kuga ruhonge ruru ni rukinyaniirie miario na igithia sekta-ini ya mikawa guku bururi-ini aria maumite nja wa bururi wa Kenya niguo kuguragira arimi waru ciao. Wakati tumepeleka kwa zile kampuni zenye zinafanya kutengeneza chips, hata hiyo yenye unasema wamejaribu hizo wakaona ya kwamba zinafaa ile standard zenye wao wanataka. Mwanene wao arimi kuma ngongo itiganite guku bururi-ini aria mekinyitie monanio-ini maya ni matugiritie ruhonge ruru guku makirahira umenyo wa kwagirithia urimi wao uria umanite na monanio maya. Hata unafanya wrong things, lakini kwa vile hawa sasa ndio wataalamu wametuletea mbegu ya maana na wamejaribu kutufundisha, na leo nimesoma kitu ya muhimu sana juu ya ukulima ya viazi. Ningependa waweze kuorganize trainings sana sana huko mashinani, because not all farmers wako na access ya kuja kufika hapa. Waweze kuorganize more forums in different counties that are doing potato. Nona gutari uguo ni matetetie thogora wa iguru wa mbegu ici iria ironekana o ruhonge-ini rwa Karo na ningi gukorwo itironekana na ihenya, undu uria uracungiriria o gucererwo ni mahanda. Utarito muthi ni gwetha mbegu nyingi no ndonaga kunia kamwe ga kilo 50 tondu na arimi aria moima guku othe meguthia makero ihi no kuire kiasi giki koguo ina rationing mbegu njega that is certified kana iria mareta basic icio ni ciagirire muno makiria guthi kuhanda mugunda. Ningi ni mehoete kuhingurwo kwa honge ingi cia mbegu matura-ini makiria kuria urimi wa waru himbiirio na njira nene niguo arimi aingi magie na umenyo wa urimi uyu na ningi matige gutangika magietha mbegu iria njagiriru urimi-ini uyu. Thirikari either ikiongongerere aruti a wira research kana igiki undu ungi tugukorwo ni turona mbegu na center teno ya research igagitwarwo ndigagikorwo ihandu hamwe bururi mugima igithemio yuke matura-ini hakuhi na ithui. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia.